Buenas tardes, hermanos, hermanas. Taki Humanacampi, Arunt Asiñani, Akauruna, Gila Cuyaca. Kamiskun jamás Humanacay Hat Asipta Cuyaca Gilanaka, Humanacaro Arunt Anipsman Tatituna Sutipjaro. Kaukanakan Captas Humanakaja, Humanaka Arunt Atapta. Taki Gila Cuyacanaka, Diosana Sutipjaro Puni Humanacar Arunt Anipjaraxman. Ukamarakiwa Chikansa, Akasuma Urukipana. Tatituna muna sinyapata, tatituna chakuyap es nyapato ataki humanakamp arunt asis karaktan kuyakilanaka. Así poco a poco voy aprendiendo. Sí, pero humas nayasa akasuma tatitun arunakap uyaranyan. Walik askiwa akasuma tatitun arunakapa hakir arunakapa hila kuyakanaka ukamasti. Tatitun arunakap uyart anyana aka primera de Pedro 1:13 uyart anyan hila kuyaka. Humanakak utaman kasipstak Biblia naks asip harakimay kuyakilanaka. Ukamaha, chikansa, akasuma tatitun arunakap uyart anyan. Diosahak omasar nakawirua hausisto siwa. Ukatpi hilatanaka humanakaka amuit asipham. Kunti halurapta ukanakat ukamaraki masuma hakanyana sarnakapha. Takichuy maraki suit abham kunteja diosaj kuyap ayasiñapanja humanakar churanyataki wakist askeja Jesucristo jutkani ukaja siwajila kuyaka. Gloria a Jesús, gracias Señor. Kamsistus akasuma tatitun arunakapaja amuit asipja. Kuntej luraptas ukanakat ukamarak masuma hakanyana sarnakapjam sijaya. Taki chuy maraki suit abham kamsistus hilakuyak. Taki chuy masuit abham sistua hilakuyak. Ukamaha humasa nayasa kun hamasa tatitusaru suit askpachas na hilakuyak. Taki chuy mat aukisaru suit askpachas na hilakuyaka. Ukwaka tatitun arunakapaksik isto chikansa. Taki chuy masuit abham sihaya. Taki chuy ma. Jesucristo jutkan ukaja sipi hilakuyaka. Ukamajiwasanakak suit añania humanaya, takichuyma hilakuyaka. Tatituj muniwa, takpacha chuyma suit iri juparo hermanito hermana. Ukasuma tatitun arunakapajkun jasumas hilakuyaka. Ukat ullart aska kiñani aka Romanos 12 ullart añani hilakuyaka. Suit añan jakusisita punip jamsiwa. Akisiñana kutkipanja yampuchuy mani parakim. Haniraki diosata oración maisinja armasip hamtisijaya. Kamsis akasuma tatitun arunakapaja. Suit añanja kusisitapjam. Akisiñanaka kutkipanja yampuchuy mani parakim. Haniraki diosata oración maisinja armasip hamti. Gloria a Jesús. Akasuma tatitun arunakapaj kamsistusa. Hanipuni kunapachati hanwal tañana kutkipanja. Humanakaja yampuchuy manepja. Kunja sumas chikansa hilakuyakayu hasta humilde aseña kunapachati hanwal tañana kutkipanja. Ukatsarakistua haniraki diosat oración maisinja. Armasiphamti. Oración lurañak kun hasumata inas hilakuyak. Oración lurañak wali askita inawa humataki na yataki hilakuyak. Mata titun wawana kapataki chikansa. Akasuma oración lurañak wali askita inawa hilakuyaka. Kun hasumas hermanito hermana. Oración luraña. Kuna pachati hanwal tañana kutkipan hukampi oracionampi sartaña. Oraciona mayiña. Huparu halkataña. Tak pachachuyma sampi. Hilakuyaka. Ukwarjait isto akasuma tatitun arunakapa. Ukat katok aska kirakiñani hilakuyaka. Akasuma tatitun arunakapa. Ullart aska kiñani aka San Lucas 2:36 ukampi ullart añani hilakuyaka. Ukat humanaka walisum amuit abhat hermanito hermana. Ukanakas karakiwa. Ana sata ma profetizana warmeja hupasti hacer sata. Tribut hutiri. Fanaol chachana puchapanwa. Hupasti wali chuymani jarakinwa. Anasti wawa tawak pachawa kasarasiwayana. Ukatsti pakallqo mararakiwa chachapampeja hakawetaina. Hichasti
Kimsaqallqu tunka pusini mararakiwa uka viuda hupasti templotqa haniwa misturikanti. Hanukasti arumay uruwa tatituro servicirina. Ayununaka lurasa, oraciona lurasa, gloria a Dios. ¿Acaso matatitun arunakapaj istus hilakuyakanaka? Chikansa anawarmeja hupaja viudauqi parawaitana. Pakala kumarakiw hakawitana chachampampeja sejaya hilakuyaka. Pakala kumara. Ukatja hupaj wali edadanejan wasejaya kuyaka hilanaka. Ukatja sarakistu chikansa kasuma tatitun anawarmeja chikansa tatitun templo patja haniupaj misturikanti. Kuna pachati hupaj kiparaway katana viuda ukatja hupaj tatitun templo pan wa serviciritayna uruy aruma. Kunsa ukawarmej luriritaina, ayuniritaynawa. Oraciona luriritaina hilakuyaka. Kun hasumaspas chiqasa humanaya ukamalursna ukaja. Uruy aruma upaj serviciritayna hilakuyaka. Tatituru hupaja chiqansa hupaj servitaina ayuno, oración. Tatitun templo patja hupajani misturikatainat hilakuyaka. Kun hasumas hermanito hermana akasuma tatitun arunakapaj. Kun hasum sarjait isto chiqansa hiwasanakaja ukamay serviciñani hilakuyak uka anawarm hama. Anawarm hamay hiwasanakaj chiqansa tatitur taqtañani hilakuyakanaka. Kuna pachatita tituj kut anispan kun hamarak unshtawa isnasti hilakuyaka. Ukatwa tatitun arunakapaj sistu hiwasanakaruja hilakuyaka. Humanakaj amuit asipjam. Gloria a Jesús. Wali sumar hait isto akasuma tatitun arunakapaj kuyakilanaka. Wali suma hiwasanakaru chiqansa arhait isto chamanchisto akasuma tatitun arunakapaj. Amuit asipjam takpacha chuymanpi suit abjam sistua. Kuna pachatita tituj kut anini ukatja hiwasanakaj kun jama suit añasaja takpacha chuymasampi. Gloria a Dios, gracias Señor. Ukamajila kuyaka tatituru serviciñani aka anawarmjama. Takpacha muna siñasampi, takpacha chuymasampi kuyaka hila humanaya. Hermano, hermana, hanipuni tatituta kipartañaniti. Hanipuni tatituru hiwasanakaj tatut halakta siñaniti. Hiwasanakaruj tatituj muniwa takpachuyma hila kuyaka ukamaja hiwasanakaj ukamay servicio wañan tatitu saru ukamuna siñachuymasampi. Yampuchuymanpi suitañani. Hilakuyaka humanaya. Arunakapar hait istu kuyakilanaka ukama humanaya tatituruk ampi taktaska kinyan aka anawarmgama. Ayuno oracion lurasiska kinyan tatituj takinita kiwakista waya kasuma santo ayun. Ukamaj chiqansa hiwasanakaj ayunum oracionam tatitusa taktañani hilakuyakanaka. Ukamaj akarunakaruj bendispan tatituja kuyaka hilanaka.